Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu godari bikin. پێویستە جارێکە دنوەرە دەستنیشانکردن ku serdestiya sîstema bavikanî mecburiyet nebû. Her wiha derketina vê sîstemê qanûneke xweber û saf jînîne. Ji ber ku tu pêkhatina dewletbûn û dabeşbûna civakê de qonaxa bingehîn teşkîl dike, divê hûr û kûr li ser were rawestîn. Têkiliyên li derdora jin dayîkê saz bin, ji têkiliyên hêz û otorîteyê wêdetir bi piştgiriyeke organîk pêk tên û ev şêwazê têkiliyê li gorî cewherê civaka xwe zayîne. Ev şêwazê têkiliyan çep û çewt nîne. Rê nade otorîteya dewletê. Ji ber ku têkilî bi awayekî organîk pêk tên, hewceyî bi dere û zordariyê nîne. Ev noxte eşkere dike ka çima dînê şamanîzmê bi giranî dînê mêran bûye. Wexta mirov ji nêz ve li şamanîzmê dinere, bi hêsanî dibîne ku pîşeyeke tê de ji aliyê hêzê ve xwenîşandan û xapandineke xurt heye. Ji bo li ser civaka xwezayî ya nişmî bi qornazî otorîte were danîn, bi nazenînî hêz û mîtolojî tê amadekirin. Şaman îdî ber bi rahîbûn û oldarbûnê ve diçe. Têkiliyên bi pîşeyên pîr û bavpîran re dikevin pêvajoya îttifaqê. Ji bo serdestiyeke tam hewceyî nêçîrvanên xurtin. Koma herî zêde bi hêz û nêçîrvaniya xwe bawer, hêdî hêdî rengê yekemîn saziya eskerî digire. Di destê van sê beşan de her diçe nirx û qabiliyet kom dibin. Dora jin dayîkê bi qurnazî tê vala kirin. Nîzama malbatî ya jin dayîkê her ku diçe dikeve bin kontrolê. Jina berê ku li ser mêr xwedî gotin û bi tesîr bû, hêdî hêdî dikeve bin otorîteyan û otorîteya herî bi hêzakirîn li ser jinê hatava kirin û ev yek tesadüf nîne. Jin hêz û berdevka civaka organîk e. Heta ew li dawiyê neyêhîştin, sîstema bavikanî nikare bi ser bikeve. Ji wê jî wê de tir saziya dewletê naye ava kirin. Lewra li dawîhiştina hêza jin dayîkê qonaxeke stratejîk e. Li gorî agahiyên bi dest ketine û mîtolojiya Sümeran, ev pêvajo pir dijwar û çetîn derbas dibe. Di dînên yekxwedayî de fîgurê jinê Lilith, Hawa, taybetiyên pêvajoyê bi awayekî balkêş nîşan didin. Lilith jina serî natewîne, Hawa jî jina teslîmbûyî û çîskirî îfade dike. Ji xwe tê îddia kirin ku jin ji parsûyê mêr hatiye afirandin û ev yek jî pîvana hewcebûn û girêdana jinê ya bi mêr ve eşkere dike. Li aliyê din di şexsê Lilith de dijûn weke lanet, pîra sêr, pîrebok, hevala şeytên û bêbextî yên li jinê hatine kirin, şîddeta xwe li hevrakişandina jin û mêr îspat dike. Bawerî, raman û çanda hezar salan eşkere dike. Eger têkçûna jinê ya civakî baş neye analîz kirin û ji hev neyê derxistin, wê taybetiyên bingehîn ên çanda civaka serdest an mêran jî rastneyê destnîşan kirin. Dibe ku li ser damezrandina civaka mêtiyê hiç neyê fikrandin jî, lê heta damezrandina civakî ya mêr neyê fêm kirin, wê saziya dewletê jî neyê analîz kirin û ji hev neyê derxistin. Bi dewletê ve girêdayî, wê çanda şer û iqtidarê rast neyên binav kirin. Em li ser mijarê hûr û kûr radwestin, ji ber ku pişt re de encama hemû çînîtiyên civakî de kesayet xudayên xeternak, her cure sînor, mîtingeh û canstendinên bûne divê bêne zelal kirin. Eger mirov bi paradigmaya çavekî pîroz li laneta mirovatiyê desthilatdariya siyasî dewletê binêre, wê wextê di zihniyeta mirovatiyê de wê di şoreşa herî qirêj pêk were. Ji xwe ya bûye jî ev e û weke hêmanê pêşketineke mecbûrî hatiye nirxandin û wisa têgihîştin di şoreşeke herî xeter e. Eger dîrok di vê çarçoveyê de li serrad û moxila rexnekirinê neyê xistin, her şoreşa were kirin wê di demekek kin de bibe di şoreş û wê nikaribe xwe ji vê yekê xilas bike.
پیشی جواکا خوزایی یا جیهانا جنه دور یا جوان و زاروکان هاتلوشاندن. لسر جواکا که نو یا هیارشیک بزورداری و دروی هاتاوا کرن. به وی پیواجوی ره دزک هفته دشورشن بنگهین قومین. خوزا هات تارومار کرن و هر کچو مروو لدیجی خوزای راوستیا. فرازیا بی شر و نیچیر جواک نکاره بجی راست نینه. جرین حیوانان ام بگوش دبارا خوناکن جیم بگوش دبارا خودکن 1000 جاران زیده ترن. پر هندک جرین حیوانان خو بگوش خودی دکن. وقتا مرو هورو کور لخزای تماشا بکه جبو دبار و جیانه پل و پنجار و نباته کی دولمند هیه. حیوان انجام پیشکتنا نباتانه یعنی حیوان جی نباتانه. او یک لگوری ریزه تکلیا دیالکتیکه. جبر که حیوان دسپیک حیوانه کی دنینه که بخواه لورا به نباتان خودی کریه. مرو دکاره گوشتخوارنه وکش ری درکتنه ببینه. اگر همو حیوانان هفدو بخوارانه وی وقت تو جره حیوانان ندمان. جخواه او دجبری ریزکا تکامل و برداندنه. دمیلن بنگهین این خوزای ده هر تم جره درکتن دبه. اگر ام جره درکتنه بکن هیمه بنگهین او جبو کجان جره و جنسی ببلا ببه و او جره و جنسی قرب ببه. ام وی راستیه با آوائه کی بالکش ده به هورماین همجنسان ده دبینن. اگر هر کس به همجنسی خوره بجی یعنی تکلیه که هوموسکس دینه و خبر داویل کوکا مروف به. او ایزح و راوکرنا کرد جی پر باش جره درکتنا جواکی یا لسر هیمه چاندا شر و نیشیروانیه لبر چاوان رادخینه. نه تنه جالی مادی و چاندا کشتنه جالی معنوی و جی انجام خواه گرانترن. اگر کومکه کشتنا حیوانان و همجنسی خواه کربه شوازکی جیانه و مجبور ببینه و ایدی هر جره ماکینه آمور و سازی شروک خباته که بنگهین بمشینه و که سازی بنگهین دولت وقتا خوش شر آماده بکه و تیر و کوان بور و هر جره آمور شر وره ودیتن و پیش خستن. جواکا باوکانی یا کش جواکا دایکانی یا خوازایی درکت د دیرو کې د جری درکتنه هری خطر بو او جوهر شواز مجوکی او کشتنن خطر اند دیرو کې دی کو حتی روجامه ایروته او روش نه قدر او نجی مجبوریته تام جری درکتنه دشبه ملکیتا شر دیسا دشبه دیالکتیکا مشکومار جنها و ج تئورین دولت ر تئورین مشکمار وره گوتن نرخاندنه که نزی راستیه پاشناوی گلک زاروکان شیره گلک کس خوازیا خواه به شیربونه تینن از دپرسم جبو که بخواه دوان روژان ده از با آگاهی گرتنه که کم هین دبم که رزه فیلمین افندی هنگلیسکه وگر را قرال 10 خلاتین اوسکاری ورگرتنه بکورتی ده فیلم ده هنگلیس اقتدار تمثیل دکه و دوی ورت نکرن تام جی فیلمه که جهان فرازیه که امریکا چکه دبه کو ماسکه اقتدار دکوه و جنها و تدبیرین پیشیتین استندن آنجی جبو هنزیده گاوین گلوبالیزم قوناغ که مجی تفزاندن هیه. به واجوی پیکانین پارادیگمای نونه دوی آماده کاری وان هبن. زیرکن جبر که روی راستین اقتدار کلاسیک اشکره ببه و ته هزا خو نمینه و اوجی ویه که باش تزانن. هزین سردست این که جهانی روید بن وکه پیدویه که سرکه یا خدابوینه دوی کاری خواه به قصور بکن پیش تبخن. چاوا که دوی حیوانج هر تشتی هبه دو قرآن دجی بحثا نزیگونا خوده بمروف را تی کرن و گوتنا قاسی مویه کی نزیگه تی بکارانین. شاندا شر و نیچیروانیه قوناغا داویا بگیجه ریخستنبوینکه عسکریه. ریخستنبوینکه عسکری چندین جواکا اتنیک و خوازایی بلاو بکه و پیشته بچه. ریخستنبونا لدورا جندایی که نفش گن تکیلین پیشی ین خزمتیه پیشته دبه ریخستنبونا عسکری جی جمعرین خورد انکو جوه تکیلیه قدبونه پیکته. اشکره ایدی تش شواز جواکی یا خوازان نکاره لدجی و هزی راوسته. د تکلین جواکی ده ایدی زور هیه. جخوا جویر تکلیا مدنی شته گوتن. خودی هزا زوری دیار کرن. بوی آوائی ریل بر ملکیتیا تایبت جی وده به.
جلورا تی فهم کرن چما دبنگه ملکیت ده زور هیه. بزوره زرد کرن و جبو خودیبونا ملک خوی رجاندن حسا ازیتی زیده خورتکه. به باندور و حکم کرنا سر تیکیلیان زور پیش داده چه و تیب کارانین. حکم کرن بخوره خودی درکتنه تینه. ده ناوروکا حکم کرنه ده خودی درکتن تیکیلیه که دیالکتیکه. ده همو نظام ملکی ده خودی درکتن اساسه. دوی پیواجوه ده ایدی کومل، جن، زاروک، جوان قادن نبات لیتنه برهف کرن و قادن نیچیر لیتنه کرن ملک تینه دیتن. میره به هیز به همو حیبتا خواه گاوه که پیشین داویجه ایدی جقرال خدابونا ویر هندک مایه. شامان راهیب جبو آماده کنا میتولوژیا و پیواجوه لسرکاره. یاد وی وره کرن اوه که اف پیشکتنا محتشم به هستایی دمجی مروف حکم لیکری ده وره بجیه کرن. شر مشروعیت و روابونه هری کم بقاسی زوره هشک حودان و هنر دخوازه. دوی دمجی مروف ده باوری وسا وره بجیه کرن وکه قانونه که مطلق فهم بکه. لگوری همو آگاهیون سوسیولوژیک تیگینا خدای حکمدار دوی پیواجوه ده دردکوه. ده باوری توتم ده که بجواک خوزای رهبو حکم کرن نبو. توتم وکه سمبولا کلان تابوی پیروزه. جیانا کلان چاوابه تیگینن سمبولیزه کرنه جی به همان رنگینه. بریخستن کرنا جیانه و رزکنوه گریدانه که خورد هی و بیوان جیان نای فکرین. لورا توتم وکه نشانه مزن آحبونه دست نای داین و پیروزه. جره حرمت تکرن جره ریز تکرتن. توتم جه حیوان نبات و اشیاین هری بکرته هلبجارتن. دخوازای ده که چه جان و جیان ده کلانه و جیوره باور کرن و وکه سمبول به پجراندن. بوی آوایی دین جواکا خوازایی بخوازای رد زک هفته نه جبو ترساندنه جبو بهیز کرنه دین شخصیت و هیزه ده. د جواکا نو ده توتم لداوی دمینه و سردما خودیتی. خدای نو و توتم وشیره و بنخمینه. اویج خدای نوره لسری چیان لبنی بحران و لعزمان جی هکی بگرن. به وی سردستیاوی تیدست نشان کرن. چاوا دشبه چینانو یا افندیان. ده تورات، انجیل و قرآن ده ناوکی خدای ربه به معنی افندیه. چینانو خودکه خدا و دردکه سردکا دیروکه. یک جناوین دن این خوده که هری تیزانین الوهیمه به معنی مزناهی و بلنداهیه بافپیر و شیخ جناو قبیله ان هلته مزگیندکه. به درکتنا سیستما باوکانی درکتنا خدای نوجی ده همو پرتوکم پیروز ده با آوائی کی بالکش ده زمان. دی ایلیادا هومروس ده، ده رامایانا هندیان ده، ده کالوولا فینیان ده اوراستی هر وسایه. اگر جواکانو د مجیه مروف ده رواتی نبینه شانس خواه یه جین پر زحمته. ریوبری چه بشه جواک یه ریودبه ندا به باور کرن نکاره دمک دریج بمشینه. رولا زوره در ریوبرینه ده جبو کلیه که لی باوری ماینده یه. میناکا دیروکی سومر که دوی واری ده یکمین نویسا رسان آب دست کتیه هورلی کولینا و گلکی بالکشه. دو سومرانده آفراندنا خوده حاریقایه. به تایبتی هلوشینا دایک خداوند و دشونه ده رابون و سروریا باوک خدا جوهر همو دستانانه. دستان شسری حتی داوی به تکوشینا اینانا و انکی ماردوک و دیاما تجینه. پشتر اف همو دستان داوری وینه ناو پرتوکن پیروز هورلی کولی ناوانا سوسیولوژیک آگاهی مزم پیشکشی مدکن. به سدم دیروکه جسرداما سومران نادن دست پیکرن. اگر مروف دینان دستان انگویجهی حقوق دموکراسی و دولت لگوری تابلت سومران آنالیز بکه بلکه جدکار ریا سرکه یا هری نزی راستی جبو سوسیولوژی دست نشان بکه. اف د شورشا زینیتا باوکانی بلکه جد دیروکه ده هودان هری مزن آبلوواجی کرن و جره درخستنیه. دمجی جواک و مروف ده ور رهن خبردانه ام هیجی نکارم بوستکه جباندورا و درکوین.
راهیبên Sümeran hêjî hukm li me dikin. Saziyên dewletê yên vedîtin û xudayên weke îfadeya meşruiyetê li hev anîn bi awayekî me rêve dibin, nahêlin em çavên xwe vekin. Li ser dîtinê me yên bingehîn û paradigmayên me hukm dikin. Gotina Albert Einstein aweke hêza kevneşopî û hînbûnê ji parçekirina atomê zehmettir e, zêdetir weke ji bo van têkiliyan hatiye gotin. Weke vê gotinê îşaret pê kiriye, mane hêjî li welatê şaristaniyê cihê dergûşa dewletê û qesrên pîroz ên rahîbên Sümeran zîguratan li navbera Dicle û Firatê li Iraqê ji wexta wan vedîtinan û vir ve metîngerî û şerên hîç deng ji wan qut nebû û li ti pîvana mirovatiyê nayên hê dewam dikin. Ji lewra civaka bavikanî û dewletbûyîn ji bo mirovatiyê nexêr, berova jî bela herî mezin e. Ev amûrên nû wê carnan mîna guloka agir û carnan jî mîna guloka berfê mezin bibin, hawîrdora xwe xira bikin û pîroza pîrozan cîhana me wê bikin îdî lê jiyan nebe. Ehda qedîm derketina dewletê dişibîne cinawîrekî bi navê Leviat Han. Aliyekî pirtûka pîroz rastiya mezin tespît kiriye. Serî derketina bi Leviat Han re timî weke fikareke bingehîn tê dest nîşan kirin û dibêje eger ev cinawir nê kontrol kirin wê her kesî bixwe. Ev çanda civakî ku min xwest bi awayekî şematîk nîşan bidim, em dikarim bingehê wê yê dîrokî û coğrafîk herî baş li quntara rêzeçiyayên Zagros Toros û deştên wan bibînin. Em têra xwe şop û bermahiyên civaka xwezayî ya di navenda wê de jin dayîk hebû, di dawiya serdema qeşayî de beriya zayînê ji salên 20,000 ve dibînin. Em li ser peykeran di nîzama malbatê ristin, tevin û destar de timî şopên jinê xuya dikin. Nîşaneyên mêtiyê di karaktera ziman de bi sedema xwedayên destpêkê xwedawend bûn, şopên berçav ên civaka xwezayî ya xwedîspêre dayîkên e. Beriya zayînê di salên 4000 de pêşketina otorîteya bavikanî xuya dike. Di civaka nû de hebûna eskerî bihêz bûye. Zêde zêde şerên qabîleyan hene. Şopên qirkirin û stûlhevxwarkirinê têra xwe xuya dikin. Hebûna eşîran nîşaneyeke ka ev serdem çi qas dijwar derbas bûye. Civaka bavikanî li wir belav dibe, bi xwe re çîmbûna civakê û dewletbûnê tîne. Dîrokê de yekemîn dewletên sîte beriya zayînê di salên 3000 de ava dibin. Mînaka herî berçav sîteya Uruk e. Destana Gilgameş di cewherê xwe de destana avabûna sîteya Urukê ye. Dikare were gotin, şoreşa herî mezina dîrokê li derdora çanda vê sîteyê pêk hatiye. Hûnandina çîroka Înana Enkî, xwelhevrakişandina civaka bavikanî û civaka jindayîkê bi zimanekî helbestwarî yê nazenîn îfade dike. Serdema qehremaniyê ku mînakên wê de her civakê de têne dîtin, di destana Gilgameş de mînaka wê ya şihane û yekemîn orjinê berçav e. Em yekemîn şerê bajarî û barbaran li vir dibînin. Jin hêjî dûrî têkçûnê ye. Lê mêrê xurt bi hebûna xwe ya eskerî hêdî hêdî civakê hînî serdestiya xwe dike. Bi hûnandin û tevna xwe ya îdeolojîk, bi saziyên dînî û yekemîn xanedanî û qesrên xwe civaka şaristan û medenî şeveqê davêje. Belê, we parêznameya Öcalan ya bi navê parastina gelekî gudarî kir, heta beşekê din dembaş.